Penny Jones ar gic gornel. Mae'n cwpo Bertie Venables! A'r bloc yn y diwedd gan Powell. Y tîm cartre yn chweched yn cyngred y de. Yn ymddiffyn yn gadar ar hyn o bryd. Cwmbran Celtaidd wedi llwyddo i gadw Penybont mas hyd yn hyn. A Watkins yn llwyddo i wneud eto. Mae'r dyfarnwr wedi roi ddi. Watkins methu credu'r peth yn mynd i gael gair ar dyfarnwr cynorthwyol. Cael cerdyn melyn am ddadle. Kirchhoff oedd yn codi i gael y peniad a Watkins methu rhwystro i rag groesi'r llinell. Davies ar tafliad. A Reffel a foli i gefn y rhwyd i ymestyn mantes Penybont i ail nhw. A Penybont yn dechrau edrych yn gyffyrddus nawr, yn edrych fel y tîm o'r uwch gyngred. Harling yn llithro fewn fyna. Reffel yn ei lledu ddi. Penny Jones yn edrych lan yn gweld bod yna groesiad. Watkins yn dod allan amdani ac yn methu'r bêl. A geith Dan Jeffries ddim cyfle haws i sgorio tymor yma. Isles oedd gyda fe ar y llinell. A gwaith hawdd i'r amddiffynwr benio fewn i'r rwyd. Watkins yn mynd yn hir. Osforth tu ôl i'r amddiffyn, mae Isles yno yn cael lawr ar gôl. Syth at y golwr ac yna bloc ar yr ail gynnig. Cyfle gore. Cwmbran Celtaidd hyd yn hyn. Lewis Isles ar cyfle. Arbediad yn y diwedd. Wer o sgil. Taco gadarn. Wer yn ei gosod i at Reynolds ar arbediad gan Watkins. Wedi cael pnawn anodd. Penybont yn pwyso a pwyso. Watkins pwysau yn y cefn. A mae'n y gamgymeriad. Y croesiad i'r canol a mae Bregwan o. A bloc ar yr ail gynnig gan Wer. Reynolds yn o'i gasglu brwsio na bron. Rhyw ffordd. Mae Cwmbran Celtaidd yn dianc eto. Dyn awr y llinell tigad. Wer yn ei gosod i nôl. Ac Bregwan ergedio. Gael ei llawio mas yr eilydd 19 oed. Llawn bywyd. Mae dal yn ôl i gwasgyddiad. Reynolds. Bregwan ergyd. Cwmbran Celtaidd heb cael llawer o gyfleon yn y gêm yma, ond camgymeriad gan Jeffries. A Michan methu cael gôl gysur yn hwyr i Cwmbran Celtaidd. We tried to nullify them a little bit. I still think they had a couple more chances than I would have liked. But what we didn't do today was fall into the trap of trying to think because we're a decent footballing side and we play at a higher level that we can start playing around and then get caught in between, really. So we played quite direct and we played for set pieces and obviously we scored from 3. James, you're not in the hat for the next round, but you must be very pleased with your team's performance today. Yeah, really proud of the boys. Put a great effort in. Obviously, Penybont, fantastic side, and obviously they've done great over the last couple of years. And Reece got a great side, like I said. So yeah, we're really happy from our side, and hopefully take that on into the league now. I was disappointed for the young lads who came on, who didn't take their chances really. You know, they deserved a goal for their play really, and that final little bit was lacking unfortunately. But I can't be greedy. I said to the players at half time, I don't care if it finishes 2-0. I don't care if it's a boring win. I don't care if everyone goes away saying Penybont weren't as good as I thought they'd be. All I care about is that we get through to the next round. But as I said before, full credit to Cwmbran Celtaidd. They've been brilliant on and off the pitch today. Once they scored that third goal, you had a mountain to climb. Yeah, absolutely. It was dead and buried 1-0 at 3-0, and you know, we obviously gave some of the boys a run that needed the minutes, and then rested a couple of people obviously with big league games coming up. But yeah, like I say, I'm happy on the whole, and the boys were really great. Ryan, canlyniad da iawn. Oedd mae gêm y gêm. Da ni eisiau mynd mewn i bob gêm i trio curo, a nathon ni curo heddiw ac oedden ni'n teimlo bod oedd yn cyffyrddus. A nathon ni chwarae i'r cael, obviously oedden ni eisiau gwneud excuses, ond nathon ni chwarae'r conditions a chwarae ac oedden ni efo game plan. Dim yn hawdd dod i le fel hyn mewn gêm Nghwpan, ond i fynd 2 gol i fyny ar 20 munud, mi o hynny'n helpu chi wedyn. Oedd, 100%. I gam i fyny 2 gol yn y 20 munud gyntaf, helpu allan lot a gadw setlo'r gêm a setlo'r tempo iddyn ni, a da ni gadw chwarae'r tempo ni wedyn.